ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum. Ali Abdullah Mire simbadal kolli Fajur tari misilsilag program kayaku ad misilsilag mihar orgon me gines demda Isa alayhi salam ge wahake ayaku. Mire es program kuriye gengustebani Sheikh Abdullah Jamil. ad Isa alayhi salam ge wahake mihar orgon men kuriye migendani Nasara dinuga alkanto ge wahaka nuata emihun qabulu kura shariatu ge wahaka kuriga program ga salgonumen emihunge bay alukanteka behegotun wahaga dakkafwan ege terega emihun namadu kura gota emihunge mihun kura faafta fossewmen edi faadirin kariya gos ehuriya wahakateka faadirinna kiyadi faadirin yatun certificate ecche hoda wahaka salgonumen kuri program ga wahaga dakkafwan adi faadirin qabul nukura mihege faafa fohewege nuda wahaka salgonumen e wahaga dakkafwan ei hagigatuga emihunge faittoga emihun qabul kura gota lefa hunna wahakatake de mirega program ga salgonme itura mi alukantaka behegotun kuriya daanan adi itur wahakatake tibe funna geres dena mirega program fesuma algon danwani Sheikh Ibrahim ade mi Isa alayhi salam behegotun mi dekiwe wahake aguligen algon mi zamanu mi nasoraange khiyal taka mi wadeveni hagigotun ade Isa inge mazhab toge mi masataka ඒකන්දතකි ඊසා අලයිහිස්සලාම ෆහුග එමිහු අමිල්ලෙන් එක ශාලා වෙනස්වා ගොයිතකේ දැන් මීන් එංගණි හගීගතුග එමිහුන්ගේ මී අගීදාය එමිහුන් ගබූල් කුරුන්ත බදලෆා මෙම්වර කොම්ම ගොතිග විස් ඊසා අලයිහිස්සලාම් දුනියේග ඒ උළුවි සමානුග ඒකලෙක් ෆාන් උළුවි මලකූති ආලම්ගේ වාහකෙන් උෆාරිකම්ගේ ખબર දෙවවා ඒ ખબર ෆෙතුරුමුග දෙමිහුන්නේවි බේකලෙගේ ගොතුග adi mihin hunnemuga Allahuge maga gowalevuma qawmuga tafatu hisab taka datur faturu kurawuma mikandata kurawa uluvikama wani mistakuna baddalu kurawa ebamihun kiben iman kaman ediwadagen uluvikama wani den efahu Isa alayhi salam ge qawmuge mihun mi kandeli ebamihun na mi kurimatiwa kantata kommes gotakun nattaluma hagegatuga ad Isa gfano qawmuga mi fajir raskalaku hurikama ve mi komme fuloku wahake aduha hivwa raskalake mi raskalake em dogu wahake dekkumaki hagegatu govejja mujtama fasidumuge emme bodu bali ei hagegatu em mi egotun ebami hu rasgefana visnadini Isa gafana e uluvani rasgefanuge verikan duwwalumashe ehwima enage kantatta duwwalan hingashe mi merumun mimihun rasgefana mi wahakata reeti koggen dogu wahakata bayan koddemundi den mi wahakataka guligen rasgefan Isa gafana dekola qatul kurma nota soliban eruma hukum kuri mi hagigatuga aslu aniyaveringe gotaki ei hagigen nobala hukum kuro ehmema e usul algon menna mitage eba fenigende em kankamuge ekolu mikolu balafa ekamen eggotuge macha nisbekkon ekamaka hukum kuren jihenekan algon menna mitaga mi hamuwegen dani miha hisabu Isa alayhi salam ma meduga hasada verifawa farayatakum gawa yahudin ekalek fan hodan nukuti rasge fanuge mi hukuma gulige ade yahudinna masih hodun bodukamaka vi ei hagegatuga emihunna mi fennani masihen nune kommes ehem mihike ei shammun kiya mihike mibami masih hodun ulunu nuni kommes ehem be kalekam sedan den ekalek faanuge hawarin kore ekaw kore nokume masihu dakkafiya timane libeni kochitto miswala kurekam wani bay mihum bonye 30 dirham difaaname anibbeku bonikam wani komme gotige kommes kame koddene wahaka emfon Isa gfanuge sifa jefa miha atula enage bola mi kashigas gandu elumafo soliban eruma kanala fa tanan emihun gendi ekala miha 30 dirham adi miha mi sifa mioti jifa ekamaku eru Isa alayhi salam wani Allah hazratan ufulla wafa mibamihun mi ulani ekalek faanuge sifa jefa farataka migoen hedumashe eh riwayatiga wani e al kamilga Isa faanu yahudinge jamaatige bayaka baddalu korvikama de mibamihun Isa faanu feniwada agatumu gowan feshi mihiriye sihurweriya
sihurweriya adi sihurweriya ge darius mihiriye mihawaran emihun Isaak faana behe gotun mi gowamun gendiye kama den miba mihun na meduga Isaak faanu dua kore kama shewani eha sabun Allah taala e dua ijab korwe miba mihun ege sabun ura badaluwe gendiye wahaka mi riwayatuga miyannani de mikan bani israelunge bodunnawe sengen diye adi ege sabun emihun gituga birwerikan ofedigen diye den huriha yahudin Isa alayhis salam qatulu kurman eha hisabun nimme efahu bay kantaka medu yahudin Isaak faana suwal kuram beenum wi e emihun suwal kuram beenum wi kama wani Allah ge hazratuga emihunge daraja behe gotunne mibamihun ikurani emihun naki Allah emme lobiwa ekalange ami dalkadun take kamashe kirit qur'anuge smikama ishare ami kofwe ami ayatega Allah wahi qur'anani yahudin bunakam emihun naki Allahuge mi darine Allah emme lobiwa farataki emihunne de Isa alayhis salam vidaluwe yahudinne Allah taala tiyaba emihunna laanata kofa leviye eve mi emihunna war bodu kamakavi de mi jawaba meduga yahudin war bodu ruliya kamavani adi ekalefan qatul kurma emme fon kandeliye den Allah taala Isaak faanu gariha Jibril alayhis salam fonuwa Isaak faanu udan ufulleviye ad yahudin qatuluko saliban arwan e beenu mefa wikamuga vies emihunna ekan e kurevuni Isaak faanu ge sifa jeifawa ehem faratakashe mutafat riwayat ku sabitwani mihaka Isaak faanu ge sifa libunukama emihaki ekalek faanu huritan dekki mihakama nota hawariyekama mikahal kommes eggotaka riwayatoga ebaade komme gotakum belikum goves motabar gotega engeni masih Isa alayhis salam qatul nukurwekama adi soliba ves neerwekama sheekamaku Allah taala hazratan ekalange ekalek faanu ufullevi kamuga adi makarwari yahudinge makarun ekalange rasula salame kurwa Allah taala ekalek faanu rakka kurwi kama kirt qur'anuga Allah wahi kurwa funani wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum yasuratul maidage satek fansa sawanaytum bayen mi bag maaneki ebami hun ekalek faanu qatulen nukure adi salibaka vesnarwa ehnas ekalek faanu effadave sifalifa faratakan ekan ebami hun kurewniye mi wahakata nazarat fi ahsan al qasasga Dr. Muhammad as-Sayyid al-Wakil wani bayan kurwa ade ಅವನು MMS ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಗೊತ್ತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಮಕಂ ಇರಾದ ಕುರ ವಾಫ್ ಕಮ್ ಗವಾನಮ ಏಕಮಕ ದೆಕೊಳ ಎವ್ವಸ್ ಕಮ ಕುರವೇನೆ ಮೀಹಕು ಹೊಣ್ಣಾನ್ ಮಕರುವರಿಂಗೆ ರೇವುಂತೆರಿ ಕಂದಾನಿ ಏಕಲಾಂಗ ಕುಳದುವಂತ ಕಮಗ ಕುರ್ಮತಿಗ ಹಮ ಬಾತಿಲ್ವೆ ಹಫ್ಸ್ವೆಕಂ ಕಂ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆ ಕಿರುತ್ ಕುರ್ಆನುಗಸ್ ಕಿತೆಂ ಆಯತೆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಕರುವರಿಂಗೆ ಮಕರಕಿ ಬಾತಿಲ್ ಎಚ್ಚೆಕಂ ಹದ್ದವ ಕಮಗ ಕಿರುತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಸಂಗವಾಫವೆ den kurigendawani al ustaz Musa Anwar ade mi mihara agun me wahada komedene Isaak faano uddan ufullema behegotum ade mi wahaka agun balala kit qur'anoge al imran suratuge fansa satarunayata fansas fastunayatuge Allah subhanahu wa ta'ala wa hikraba fani wa makara Allah wallahu khairul makirin إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون هذا مياتك معناكي نوت مداياتك معناكي هذا كافر ميهم مكر هذا نبا ريون تريبيه هذا ما الله ميهم ريون باطل هذا ميهم كهل بينه كت تدبير كربيه فهريمك كهوري كما مكر ركان ميهم نبر بدان الله دنوديكم به دونايتك معناكي إساك فانا ما الله وحي كربي وحي كربون كليك فانو كياد باشي يا إساك فانا تمن الله كليك فانو کے مرح پوا حشيمه ادي تمن الله کے حضرتن وفلوا ماتير كربا حشيمه ادي كافر ميهم کے بان كليك فانا در كربا حشيمه ادي قيامتا جهنم بس كليك فانا تباوا ميهم كافر نبر ماتي درجه کا لبا حشيمه ادي افوت يا ميهم امبري انه شي تمن الله کے حضرتشه ايرن تبا ميهم کے مدوگا تبسونو كنتكا مدو تمن الله فیصلہ کربا حشيمه ادي اسماء الله سبحانه وتعالى إساك فانو کے واہک بیان کرومون النساء سورة كستيك فانساس فسونايتون فريقا ستيك فانساس نوارنايتون بين قربا فني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقالهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقالهم على مريم بهتانا عظيما وقالهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أدي ما يتوقع معنى كي دم فه باميهم يهود باميهم والي كمتك أدي باميهم ما الله آياتك كافر كمتك أدي حقانو لا باميهم نبي قتل كونو كمتك أدي تمامنج හිතක කී බන්දෙපව හිතක බෑමීහුන් බුනේ උණු කමට්ටක අද කීත බෑමීහුන් කාෆිරුන්ග සෝබුම් මය අල්ලාහ් ව බෑමීහුන්ග හිත බන්දු කරබා සීක ජසවාෆාවේ ෆහෙ මදබයක් මෙනුයි එමීහුන් ඊමානෙන් නුවේ අද බෑමීහුන් කාෆිරුන්ග සෝබුන්නේ අද මයමක ෆානුග මච්ච බොඩෝගම් බා දොගු බහින් බෑමීහුන් බුනි කමට්ටකේ අද බෑමීහුන් බුනි කමට්ටකේ අම කෂරුන් අල්ලාහ් රසූලා මයමක ෆානුග දරිකලුන් මසීහ ඊසා ෆාන් දිමම්ෙන් කතල කොෆීමේ එබෑමීහුන් කලේෆාන් කතරෙන් නුකුරේ අද සලීබබ්ස් නුකුරේ සලීබ් කුර්මකී සලීබන් අරවා හතරස් පය මොහරුජ්ජහ නුවත බඳෙෆා බහට්ටාගෙන් මරාලුමේ නුවත මරාලුම ෆහු එගොත බෙහෙට්ටුමේ සලීබකී බුරෆති වාගොත එෆ්ෆාකෂ් දෙකෝ ලකුඩින් හදාෆා හුනෙච්චකේ නමස් එකන් එගොත කුරෙවුණු කම එබෑ මීහුන්නන් එෆ්ෆද වාගොතක ෆෙනුනී හමකෂරු එකලේෆානමද ඛිලාෆී මීහුමනි එකමාමෙදු කතුලකෝ සලීබන් සලීබ කුරවුණු කමාමෙදු ශක්කෙග්ගා කන් කෂෝරේ එකමාමෙදු හීයක තබාවු මෙනුවී එබෑ මීහුන්නක එඟුමෙන් නැතේ අදි යගීමකෙන් බා කතුල කුර්මකම බෑමීහ කලේෆාන් කතුලෙන් නුකුරේ අල් හසන් අල් බසරියා මුහම්මද් බින් ඉස්හාක් විදාලෆාවේ සලීබන් අරවා කතුල කුරේනි දාවුද් බින් නූරු කියා මිහෙකේ දෙන් ඔගම මි බලාලායිරු හගීගතුග යහූදීන් මිකන්තත කුරිකම් ගෙබ්බස් ඛබරේ මි නසාරනක ලිබිෆෙන්නේ එහෙනමස් එමිහුන්න මා පහොන් දුවාලු නුවත ඒක මා පහොන් එමිහුන් හෂකන ගොස් ඉසාක් ෆානෝ හෂකන එමිවති කියාෆති මන්ම කලෙම් මේ කලේෆාන් සොලේබන් අරවේ කියාෆ මිකත වහ දෙක්කා මිකන්තත එමිහුන්න බයන් කො දිනීම එමිහුන්න මිකන්තත එඟුනි ඒක ෆෝගා කලේෆාන් හෂකන එමිහුන් ඒ යහූදීන් මානකි මි නසාරන හවාල් කුරීකම අරකීත් කුර්ආනෝග මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවා ෆාවේ ومن أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته مي النساء سورة 7 نوانات مانكي එබෑමී එමිහෙක් මරුම කුරින් නුවත එකලේෆාන අවහාර මොකුරින් එකලේෆාන මොකෂරුම් වෙස් ඊමාම් වානේ මීහෙක් මෙනුයි ෆතුග හලිරෙන් තෙරේග නුවේ මානකි ගෑම මොකුරින් ෆෞසමානුග එකලේෆාන බිම ෆෑබා වඩාගෙන් ඛින්දි ගතුළු කරබා සොලීබ් මුකුරබ්බා ජිසි කණ්ඩාලුබා ඉස්ලාම් දී නුන් හින්දීන කබූල් නුකරබේ ආද මිවාහකතකි අගොම බිදා වන් නිහායක් ජුජු සානීක බයන් කරබා ෆවාහකේ බිම්බා ජනක මජ්මුල් ෆතාවා මකාලාතුග ජුසු ලබලුග බයන් කරබා ෆාවේ කීත් කුර්ආනා සුන්නතු ඉසාක් ෆානු එකලේෆාන් හෂකොලායක උඩන් උෆුල්ලෙවිකම දලාලත් කොද්දේ එකලේෆාන් අවහාරෙන් නුවේ සලීබ බෙස් නේරුනේ අදි කතුල බෙස් නුකරවේ එකලේෆාන් ෆහසමානුගා ෆෑබා වඩා ගන්නවානේ එකලේෆාන් දජ්ජාල් කතුල කරබා සලීබ් මුකුරබා ඛින්සීර් ගතු කරබා ජිසි එකෂාලුබා ඉස්ලාම් දී නූන් දීන කබූල් නුකරබානේ එකලේෆාන් ෆෑබා වඩා ගත්මකේ ඛියාමතුග අලාමතුග තෙරේගා හිමිනේ කමිකේ ඉස්ලාමී උම්මතුග ඉල්මරි මිගතන් ඉජ්මාවේ එබේකලින් මදුග ඉඛ්තිලාෆ උෆදිෆාන එකලේෆාන අවහාරුමා බෙහෙගතුන්නේ එකීත් කුර්ආනෝගා වාරදෆාවේ ඉෆ්කාල අල්ලාහ් යා ඊසා ඉන්නී මුතවෆීක වරාෆිඋක ඉලය්ය ආලිම්නා සූරතුක 57 යමි මානක ඊසාක් ෆාන මය අල්ලාහ් වහී කුරෙබ්බුන් කලේක් ෆානු කියා දෙවාෂේ ඒ ඊසාක් ෆාන තිමන් අල්ලාහ් කලේක් ෆානු මරුහිප්පවා හොෂීමේ මයතුක බේරෆුෂුක මාන බලයාර දේහවනි මය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කලේෆාන් මරුහිප්පවා කමේ නමස් මිතාගා හඳාන් කොල්ලෙන් ජෙහනි කීත් කුර්ආනෝගා මිෆද ආයත්ත මිමානාග තක්රාර ෆාවා කමේ සජිද් සූරතුක 11 වනතුක මය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරබා ෆනි කුල් යතවෆාකුම් මලකුල් මෞති ලසී වකිල බිකුම් මානකි කලේෆාන් විදාල වාෂේ තියබෑ මීහුම් මරුහිප්පුන් හවාල කරබා ෆා මලකුල් මෞතුක ෆානු තියබෑ මීහුම් මරුහිප්පවානෙතේ අදියස් වහී කරබා ෆේ වලවතර ඉද් යතවෆල් ලසීන කෆරුල් මලායිකත් මී අන්ෆාල් සූරතුක 50 වනාය මානකි අදි මලායිකතුන් අයිස් කාෆිරජ් මීහුන්ගේ මරුහිප්පවා හිඳු එතම් ෆෙන්නානි නමයි ಫಸರಿನ ದೇವನ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಜಮಾತುಕು ಮಿದಾಳವನೆ ಬಹುಗ ಮಾನಕಿ ಮಾರು ಹಿಪ್ಪುಂಗಮ ಮಿಕೊತ ಇಬ್ನು ಜರೀರ್ ನ ತಫ್ಸೀರುಗ ನಕುಲು ಕುರಬಾಫಾ ಕಮ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾಫಾವೆ ತಿಮನ ಬೇಕಿ ಫಫಾತುಗ ಮಾನಕಿ ನಿದುಂ ಕಮ ಬುನಾ ಮಿಹು ನುವತ ವಿದಾಳುವ ಬೇಕಲು ನಿದುಂ ಮರುಂಗ ಮಾನಾಗ ಅರಬಹುಗ ಬೇನು ಕುರೆ ಫೈಬುರಿ ದಲಿತಕು ಕಲೇಫಾ ನವಹ ನುವಾಕಂಗೆ ಎಹಂಗ ಮಿತನುಗ ವಫಾತುಗ ಮಾನಕಿ ಅನ್ ನವಮು ನುವತ ನಿದುಂ ಕಮ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾಫಾನಿ ಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಬಾಫಾನಿ ವಹುವ ಅಲ್ಲದಿ ಯತವಫಾಕುಂ ಬಿಲ್ಲೈಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸೂರತುಗೆ ಫಸ್ತೊಲಸ್ ವನಾಯ ಮಾನಕಿ ರೇಗಂಡು ತಿಯಬෑ මීහුන් ෆුරාන හිප්පවනි එකලාගේ අදියස් වහි කරවවාෆවේ අල්ලාහ් යතවෆල් අන්ෆුස හීන මෞතිහා වල්ලති ලම් තමුත් ෆී මනාමිහා ෆයම්සිකු allati qada අලයිහා අල් මෞත වයසුල් උඛරා ඉලා අජලි මුසම්මා මානකි මරුවා වගතුගయ్యා මරුවා මීහුන්ගේ ෆුරානතක ආදි මරු නුවේ නිදා වගතුගා නිදා මීහුන්ගේ ෆුරානත වියස් ගෙන්දවනි අල්ලාහ් දෙන් එකලාගේ මරුගේ නියා කඬලවා ෆි මීහෙක්ගේ ಫುರಾಣ ಹಿಫಾಟ್ಟವತೆ ಎನು ಮೀಹುಂಗ ಫುರಾಣತ ಕನೆಳೆಗೆಂಬ ಎಕಿ ಮುದ್ದತಟ್ಟಕ ಅಲುಂಗ್ ಎವರೆಂಗ ಹಸ್ತಕ ಅಂಬುರಾ ಫೊಣುವತೆ
kuring agon mishara kuri mi bimbaz bidal wafa wahakte Sheikh Yusuf Abu Sunaina Isa ibn Maryam fi nuzul al-akhira mi mawdu ke dafuga bayan kora wafa ve mutawfiq in bahog muraduga ilmari meduga ikhtilaf ve difawe tafsir ibn Kathir ga ibn Abbas ke bayin bidal fani ei timang Allah ka lefano marugannawa hoshime mifadinne adi baybekal midalwe mi Isa fan duwalu ke tingadir wande ke lefan awhare fa nabi eiru ke lefan ufullevi Allah subhanahu wa ta'ala ege fahunne wahbu munabbah bayan korabba fa agatuga tinduwas wanden awhare fa onnema fahoga furan alwa den lefano ufullevi kama bayan korabba fani matrul warraq bidal fawe timan raskalange dunimatiga ke lefan murhipwa hoshime e ವಫಾತಕಿ ಮರುಮೆನ್ನೂನೆ ಇಬ್ನು ಜರೀರ್ ವಿದಾಳವನಿ ತೂಫಿಗೆ ಮಾನಕಿ ಉಫುಲ್ಯೊಮೆ ಅದು ಕೊಮ್ಮೆಕ್ಕೆ ಸೌಣಮೆಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಅಗೀದಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಸಾಕ್ ಫಾನು ಉಡಂ ಉಫುಲ್ಯಕಂ ಏ ಕೀರುತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಏಕ ಮಿಯತಿ ಸಾಬಿತೆಫಾ ಕೀರುತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಎಹಂ ವಾರದೆಫಾ ವನಿಕೊ ಅಲ್ಗುಣಮೆಂ ಏಕಕೊಸ್ ಏಕಮ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೊಫ್ ಕಮಗ ವಾನು ಅಲ್ಗುಣಮೆನ್ನಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಕಮಗ ನುವಾನ್ ಎಹಂ ಅಲ್ಗುಣಮೆಂಗೆ ಅಗೀದಾಕಿ ಕೀರುತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ವಾರದೆಫಾ ಗೊತಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಸಾಕ್ ಫಾನು ಉಡಂ ಉಫುಲ್ಯಕಂ ದೆನ್ ಕುರಿಗೆಂದವಾನಿ Sheikh Ibrahim Ahmad ade demme Jamil vidale fada mi dakka algona mi dakka wahake guligen visnairuga mi hagege mu'minaki Allah subhanahu wa ta'ala khabar kurawa goitta qabul kura farate ade ekalang rasula algon menna khabar ko devwa goi qabul kur kon egotan imama farate mi hagege mu'minun gotuga bedevene ei ekama egota fenunas adi nufenunas ekan oiggoikkaman emiheku imaman jihe Wakeki e ibarang egota mi oittam fernas adi no fernas agun men ekamang imam wang ebeje efadakame denegatumuge baru enaga sekunde 4 years nota no 4 years ekang agun men mi jehene qabul kuran e Allah ke qur'anuge bayan ko devi gotaka rasula ekalek fan sunnatuge bayan ko dewa fa gotaki agun men ge sekunden ege hagege mi furihame 4 fa no ekamuge vis qabul kuran jehe fada heo baheke bahaki agun men jehene qabul kurash Al-Hakima enum bekalun Abdurrahman bin Yazid garihun riwa kurekuma wani timam bekalun Abdullah bin Mas'ud garihu eshinda wadaga Rasulullah ashabunge matin handuma kurma tibbevime mihen tibbane ko Abdullah vidalwe hamakashon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amurfulu ati saf ko faalu ko fennashe Allah Ta'ala fiwa ehen ilaha kunuwe ekalang raskam fulu gandi huwa kofa atimam buname ghaiban imam wama wore heu iman kamen insanaka libifay nuwane den ekalek faanu kiyawa vidalwe alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib mi suratul baqara ge furamayatun fishigen timman ayatuge beka hame mi ayatuge maane ki alif lam mim mi akurtuge maana mola denewadigam wani Allah subhanahu wa ta'ala e fota deeterega kudave shakkennete e fotaki taqwa verinna hidayateke e taqwa verinnaki ghaiban iman vimi hunne ade ghaiban imamum ge tereng akhirat duhan imamum vesoti himenifa adi Allah baawale vi fotuga eduhoge kurin annane alamat qabul kurum ves mi annani akhirat duhan imamum ge tereng ema mikan migotuga himenifa ghaiban imamum ge tere mikan himenifa wakama mi mitaga mi irshad deveni adi mikam ga rasulage hadis ta teduko qabul kurmakives miga ekulefa kamekamga mi bedeneg maneki rasulage hadis ga algon men ghaiban imama behegutun genes difa wahakatakan algon men qabul kurmakiye ghaiban imama kyade kirt qur'an ga ayatakun dalil kurani Allah ga nabiyya Isa alayhi salam mi bimun udan ufullawa fa kamashe ei ekalek faanu ge furana fula hashikola ekuge ei yahudin ekalek faanu qatuluko saliban arwan uluniruge eba mihunna eka nukurwene goen Allah medwere kurum gotunne adi ham efaden daliltakun engeni Isa alayhi salam adi miduniyege bima faaba wadayannawane kumge ei qiyama karwijjikumge alamatike mi maana dehawa gota keet rasula garihun etan hadis take warid wefawe mi gemme faalukum bodu eddalilaki Isa alayhi salam faaba wadayannawani dimishkuge irmatigawa hudukulage munnare kareshe anna ibaratugawa hadise ekalek fana Isa alayhi salam ibn fawadage hukum kurabani salama sallallahu alaihi Allah rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge shariatuge machche ei e sharia mansukh kurwa bekale nune den Isa alayhi salam salib ta mugurwa uru ta katilwa kafarun kimen jizya kandaluwa adi islam din nun hen dine kafarun kimen qabul nukurwane adi ekalange mi bimuga khairata baraka ituru kurwa ekantata mi kuriya daane goin Allah subhanahu wa ta'ala medweri kurawane Isa gfan faaba wadanwane kamge daliltaka behegutun aswawa
bayin hadis taka algon men balanaru en hadisaki sahih bukhari ga asfawa hadise mi hadisaki abu huraira radhiyallahu anhu ga kibain riwayat fawa hadise abu huraira riwayat kurawani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yushakunna an yunzila fikum ibn maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsitan fayuksir as-salib ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد حتى تكون سجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا مي آيتك سورة النساء ستيك فسونا آية مي حديثك إمام بخاري روا كروا حديثه mi hadis ge maane ki salama sallallahu alaihi allah ge rasula hadis kurve timman kala ek faanu ge nafsu efarate ge baru ge dashugawa fara gandewa vidaluwa me evve shakke ne gotuga tiba mi ho gatan ibnu maryam faba wadagen adulan hukum kurawa salib mugurawa uru katilawa haddawanete adi jizya kandala adi mistam kur ekakwes modala beenu wege nuulene egotuga duniyamatiga emme sajden ei duniyega waha huriha ichekavore hewegen wa ichekamuga wegen dan den ekan demi onnane den abu huraira me vidaluwani tiyabami hum beenunnama mi ayat kiyawashe ei algon kurin ishare kuri suratu nisa ge satek fansas nuwanayen e ayatuge maaneki emihaku marum kurin nota ekalek fan avharum kurin ekalek fan kashawarum wes imam wane mihaku menuwi fotuge ahulu werin etere nuwe adi qiyamet duhun ebami hum ge machan hekiwani bekalokumga ekalek fanu vewadagannawane ehen riwayat gawani kaifa antum idha nazala ibnu maryam fiikum wa imamukum minkum maaneki tiyabami hum ge imam ekamga tiyabami hum ge teriyan ibnu maryam faaba wadaganna war tiyabami hum wani kon hale gatoy adi huzaifa ibn usayd gari riwayat faave rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave diha kamen hingumu kurin wata diha hekke fenum kurin qiyamate nuwane ege tereng ekkamaki isa alayhi salam faaba wadagatume inna sa'ata la takuna hatta takuna 10 ayatin dhukira minha nuzul isa ibn maryam mi hadis ge waradigu hadis mi hadis taka meduga wa shubhatuge terega isa gfan faaba wadagatuma medu adi ekama gule gotun deke wahakata hekka gule wahakatuga bune uleni kirt qur'anuge nassun sorihako kandeligen ekalek faana udan ufullevikan engife nuwakama bune ule ulume adi e ufullevunu hashik e ufullevigen die hashikola furana fula ekgakam wes kirit qur'anuge nassun sida kanala bune nude adi ha mifada soriha nassakun ekalek faana faaba wadannawanakam wes kanala bune dife nuwakamge adi evahata ki nasoranga aqida ekam wes bayin ilmu werin vidalu wefave adi isa alayhi salam faaba wadannawana kaman e bayan kura hadis ta ki tawatur darajaga hadis ta ke nun kam wes mifada bekalun fahaga kurave adi muhammad abdu vidalu faden ekalefan faaba wadannawana kaman e buna bunuvunta ta'wil kon hada kam wes dawa ko fa veve den algon men balairuga al masih isa alayhi salam yahudi navis a shariate genes de wafe nuwe ekamak musa gfanu ge shariye tasdiq ko devuma mi ekalek fan masakke pulu kurve adi e shariatu ge sirrutan hamako devvikama mi wani de miwahakatak fahuga ilmerin bayan kurawani isa alayhi salam udan ufullevikama adi alun mibma faaba wadannawane kamge dalil egotun surat al imran ge fansas faswan ayen ebe kalum wani bayan kurawafa ay id qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru maaneki isa gafana man allah wahi kurevun kalek faanu kiya devashe e isa gafane timman allah kalek faanu maru hipwa hushime ay timman allah hazratan ufullawa matweri kurawa hushime adi kafiru mihunge kiban kalek faanu dur kurawa hushime mi ayatuga eva at-tufiya mibaha guligen ilmerin tin qawle nota tin bunume genes devakama faha kurawani furatama bahaki jumhur ilmeringe bas ebahuga aso onnani al-imam ibn kathir mi bas rajih kurawa mi sahha kurawa vidalwani mitaga tufiga maneki an-nawm nota nidikama eidame kurin al-ustaz musa anwaruge wahaka ge share kuravi gota ehmi mi bas are bahuga maruma wes mi beenun korave kaman adi anebba faharu niduma wes mi bas beenun korave kamashe devana gotaki mi bahuga asfa mi wa wumeke asfa wa kamga mi rangalu gotaki inni raf wakeki mi bahuga isfasumen asfa wume ei mi rangalu gotaki inni rafi'uka wa mutawaffika ei
ufulle ma fahuga alum faaba wada agatumun avhar wegen daane goy medveri kurawani kama mi vidalume mi al-imam qatada vidaluwa gote den timwana qawlaki nota timwana bunumega miwani at-tufiya manaki ar-raf'u kama e manaki hama ufulleume eme mi ibnu jarir enaga rawyokumga bayan kurawwa rawye den mihuriha bunumakum wes algon menna fennani ebbaswa ami kamuga ekkamaka behe gotun ei ekalek faan ufullevi dirihunnawane ko kama adi ei ege bay saha anebba qabul kurun aula kamashe ade sheikhul islam ibn taymiya enage fay majmu'ul fatawa ge hatarwana baage te tinstek 22 adi tinstek 23 safaga vidalwani inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru min surat al-imran ge fansas faswanaye hama kashonu timang allah kalek faan uge marhipwa hushima timang allah hazratan ufullawa hushime adi kalek faan kafirun ge kimen durukurawa hushime min dalil kurani ei avharu nunkamuga vidalwe egotan avharuman irada kurvinama ehenihe mu'minutakum faden fahe ekalang ekalek faanuge furan hippo udan ufullewmun ekalek faana khasakame hagegatuga libwade nugannawe ek mane ki hama ehenihen insaanne ke fade ekalek faanuge furan hippo ekalek faanuge furana malakuti alama gendewmaki hama ehenihen insaanne ke fade ekalek faana meduga hingafa kameke ehwime ekalek faana waki khasakame ekun aswe nuwe adi man allahge basfulu wa mutahhiruka min alladhina kafaru adi kalek faanu kafirun kiben durukurawa rakkatiri kurawa hushime adi kalek faanuge hashkola furana fula wakwefa wana maneke kalek faanuge hashkola furana fulu wakwefa wana ekalek faanuge hashkolaki ehenihe nabi bekalunge hashkolake efaden hashkolake ek maneki ehenihe nabi bekalunge sama ami allah subhanahu wa taala ebekalun emi furana fulu hippewma guligin ebekalun nange wegen da gote hama isa alayhi salam besama wegen diyeye ehem wima ekalek faanan ekamuga sama khasakame nete adi hama kashwarun allah taala wahi kurwiye wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi min suratul nisaage satek fansa saten ade satek fansa shakun baye maneki ebami hu ekalefano qatule nukure ade saliba visnaruwe names ekan egota kurewno kaman ebami hunnan effadawa gotegga fenune hama kashorun ekalek fana med khilaf mi hum wani ekama med kurewni qatulu kaman nota saliban erunu kama meduga shakkegga kan kashore ekama medu hiyeka tabawu menui ebami hunnakan engumen nete ade yaqim wegemwa qatul kurmakun ebami hun ekalek fanu qatule nukure adiketa man allah ekalang hazratan ekalek fanu ufulleviye mitaga mi basfuluga bal rafa'ahu allah ilayhi mi bahum bayan wani allah taala ekalek fanu ekalang hazratan ufullevi hashikola furana fula ekka kame ei sahaga sabitu fa faden ekalek fanu hashikola furana fula ekuga faaba wada gannawani tiye ehme mi wahakatan ilmari nge mi bayan kurma egwa gotuga matin algon me mitaga mi ishare kuri Isa alayhi salam ge wahak mire mi hisab medkunda Allah me wakwani irat kurabiya maadama reves mi wahaka ge nunimi obayak badalu ummid kuramu program record kuri Fatima Zumla Hussein bi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi Ali Abdullah assalamu alaykum